Mukurikiye amakuru mashya Police tubaye ikaze mu makuru yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, havugwa operasiyo ikomeye cyane yayobowe n'uwitwa Colonel Vianney Kanyamuhanda Kazarama, usigaye ashinzwe ubukangurambaga muri AFC M23. Iyi operasiyo ikaba yafatiwemo umwe mu bayobozi b'imitwe ya za Wazalendo, naho undi murwanyi mukuru wayo muri Wazalendo yishyikiriza AFC M23 ku bushake, mbega abona ko bisa naho byabarangiranye, yanga kugira ngo abe yapfa arwana, ahubwo ahitamo kuba yafatwa amatekwa n'izi ndwanyi za AFC M23. Iyo operasiyo rero yabereye mu gace kitwa Nyabanira muri groupement ya Binza muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Muri iyo operasiyo uyu Colonel Kazarama n'itsinda yari ayoboye bafashe Ngabo Jean de Dieu, uyu akaba yari yitaga Colonel Muriza Wazalendo. Uretse iri fatwa rye, iyi operasiyo yanatumye uwitwa Kapiteni Shukuru ishyikiriza ubuyobozi bwa AFC M23 ku bushake, mu gihe ingabo z'umutwe zanafashe intwaro zitandukanye zari mu maboko y'abarwanyi ba Wazalendo, nyuma y'uko AFC M23 yari imaze kubakubita inshuro, mbega babona ko urugamba rwabananiye. Amakuru yatangajwe n'ubuyobozi bwa AFC M23 aravuga ko imbunda zafashwe zirimo inini yo mu bwoko bwa PKM, ibisasu bibiri bya RPG ndetse n'imbunda zirindwi zo mu bwoko bwa SMG submachine gun. Ku wa kane rero ku itariki enye ubwo kwezi turimo, nibwo Colonel Kazarama yashyikirije bariya barwanyi ubuyobozi bwa teritwari ya Rucuru, aho bakiriwe n'umuyobozi w'iyo teritwari witwa Ephraim Kabasha. Uyu Kabasha yashimye ibikorwa bikomeye cyane bya AFC M23 n'abasirikare bakomeje kwigaragaza cyane ku rugamba, aho yavuze ko iri fatwa ry'uyu mugabo wita Ngabo Jean de Dieu ndetse no kwishyikiriza kwa Kapiteni Shukuru ari intambwe ikomeye cyane mu rugamba rwo kugarura umutekano muri Binza ndetse n'ibindi bice bikikije iyi Binza. Mu magambo ye yagize ati, turashima ingabo zacu ku kazi keza zakoze, buhoro buhoro tuzagenzura neza ibibazo by'umutekano muri groupement ya Binza, kandi amahoro agaruke burundu ku nyungu z'abaturage bose. Uyu muyobozi kandi yahamagariye abandi barwanyi ba Wazalendo n'indi mitwe yitwaje intwari ikigaragara muri kano gace ka Rucuru gushyira intwaro hasi, bakinjira mu nzira y'amahoro no gufatanya n'ubuyobozi mu kubaka umutekano n'iterambere by'aka karere baherereyemo, kugira ngo barusheho kuba bakiteza imbere ndetse banafashe umutekano wongere kugaruka muri kariya gace, aho kugira ngo babe barimo bafata iya mbere mu kugira ngo babe bawusenye. Iyi operasiyo kandi ikaba yabaye mu gihe AFC M23 ikomeje gushyira imbaraga mu guca intege imitwe yitwaje intwari ikorera mu bice igenzura, mu rwego rwo gushimangira umutekano no korohereza abaturage gusubira mu bikorwa byabo bya buri munsi, kugira ngo mbega ibikorwa ubuzima bwongere busubire uko bwari busanzwe, ibikorwa by'iterambere by'abaturage byongere bitangire, mbega bisubukurwe bundi bushya, bafite icyizere cy'amahoro, cyane cyane barindiwe na AFC M23. Kandi subscribe dusubire mu kanya.